Hello mga moms, good evening. Ayan, nag-iba na yung kulay ng castle. And it was about to start. It is pala. It is about to start. It was? Tapos na. So, malapit na po siya magsimula. Pakaabangan niyo lamang po mga moms. Tutok-tutok lang. Nag-iba na yung color ng castle. So, yan yung fireworks display. Ano yung itsura nung naiiba-iba yung kulay. Naiiba-iba yung uri ng castle. Malinaw ba mga moms? Pakishare naman please. Pakishare please. Ayan, pakishare na lang mga moms please. Thank you. Thank you Rosemary Piano. Thank you. I really enjoy staying here in Disneyland. Ang ganda talaga. Pobre ug gidaog-daog. Juby Tesoro. Thank you. Paki-share naman mga moms yung live natin. Title natin. I-title po ninyo pag share ninyo. Disneyland Fireworks. Paki-share please. Sa mga nagsishare, maraming salamat po. Thank you. Iba na yung ilaw nyo. Nag-iba na yung itsura ng castle. Maganda ba yung pwesto natin, mga moms? Nandito talaga ako sa bandang gitna. Pero likod. Sige, Ma'am Jen, why no? Hanapin nyo lang ako. Nandun lang kami sa Tamar Park, ha? Rayrex Remorosa. Miriam Vargas. Yes, thank you. Ayan na, nag-start na siya. Alam nyo mga moms, ang lamig dito ngayon. Tapos ang kapal ng hamog. So hopefully everything will be okay. Ayan. So makikita niyo dyan lahat mamaya yung fireworks display. Kahit nangangalay na ako nakatayo, okay lang mga moms para sa inyo. Paki-share lang mga moms please. Paki-share, thank you. Watching from Pampanga, Vicenta Torres, Rosemary Piano. Thank you. Tomorrow po ha, Ma'am Rosemary. Sa po, Tamar. Paki-share mga moms. It's okay. Thank you, Miriam. Wala nga po kong scarf moms eh. Paki-share naman mga moms please. Ilan na ba viewers natin? Hindi ko makita eh. Inusog natin yung ating Naku, sana wag muna ako malobat. 30 minutes pa naman dahil. Oops. Nagbago na yung ilaw niya eh. Watching from Hong Kong. Hi, Ma'am Flora May Cruz. Andito ako. Bukas nasa Tamar Park ako. So, let's meet up there. Sa mga interesado na makipag-meet up tomorrow, 8 a.m. Tamar Park. I will be there.
Thank you. Paki-share naman mga moms. Thank you, Ma'am Marie Villarosa. Thank you, Ma'am Marie. I love you. Oh, may pa-heart tayo. Oh. So then, maambon-ambon na. Malapit na nga ang winter. Thank you po, Ma'am. Thank you, Ma'am Eva Maria Canoy. Thank you, thank you. Thank you sa mga nagsha-share. Thank you. Kahit pa 50 stars lang, mga moms. Thank you po. Ma'am Marie, palambing naman dyan. Baka may pa-stars kayo dyan. Oh, Agueda Binuya, hello. Hello sa inyong lahat. Ang ganda, ang galing, no? Galing na pagkakagawa nila. Yes po, Mami Tess. Kapal ng uso, grabe. May katabi ako mag-jowa dito. Naghahalikan, nagigigil ako. Nangiingit sila eh, oo. Ilan na po tayo ngayon? Ilan na po ang viewers natin, mga moms? Comment naman kayo. Mga moms, please don't skip the ads. Alam nyo na yan, please. Please, huwag nyo alisin yung ads na nakikita nyo dyan sa baba. I love you, mga moms. Moms, may bago kong upload sa sa YouTube din. Mamaya panoorin nyo after natin. Yung po yung gabi, umakit po kami sa peak, o yung pinakamataas na party siguro yun dito ng ng Hong Kong. So kita yung buong Hong Kong. Shoutout kay Caroline Ortega, hello. Hindi ko talaga makita kung ilan na yung viewers natin. Adjust ko lang onte, mga moms. Ilan na ba yung ating viewers? Kahintay lang, mga moms, siya. Na kayong umalis, hintayin na natin. Sabay-sabay na tayo maghintay. Ako man ay naghihintay din. Ayan yung mga tao. Hi, Ate Christy Gonzing. Daming tao. Pati sa paligid ko. Daming Hi, Ate V. How are you? I'm sorry. Ate Cecil, hello. Manalita Bautista, hello. Thank you. Dami ng tao.
Wow! Thank you, Ate V. I love you. Thank you. Salamat po. Thank you, Ma'am Caroline. Hindi ko ma-update dito eh. Hindi ko makita sa akin sa screen ko. Paki-share na lang mga moms. Hi, Mickey Mouse. Hintay na lang kayo. Dito na kayo. Huwag na kayo umalis. Kasi ang dami ng tao, hindi ko na siya maano. Naririnig nyo naman, diba? Iba-iba yung lingwahe. Rodeline Sojokram. Thank you. Rodeline Macrojos. Rodeline, ano bukas? Kita tayo, ha? Thank you. Salamat sa mga nagsishare. Sayang naman. Ayan na. Pa-start. Ayan na, yan. Pupunta ba siya bukas si ate mo? Santes Abano. Tutok lang mga moms. 30分鐘後就會開始，多謝。我們將會為大家隆重呈現夜間城堡會，迪士尼星夢光影之旅。生命中都充滿着奇妙歷程，而每一個章節也會令大家成就自我，邁步向前。今天晚上，就讓我們在城堡前歡慶這份收穫與感動。 我們並珍惜當下，活出奇妙人生。這一場生命時光盛宴，30分鐘後就會開始。謝謝。 8 a.m. Ate Rodeline. Shaping us into who we become and gifting celebration of a lifetime begins in just 30 minutes. Hi na, Kurt. Panoorin mo ha. Maganda. Ayan na. Oh my God. Wow! Oh, nag-iba na siya. Oh!
你曳啊！你啱嗰啲曳嘅係前邊咩？我意思係矮尾跟住向前邊咩？係咯，你行前面嗰啲。因為你喺前面有遮，你一定唔會遮到我就喺垃圾尾嗰度。我知，我放喺邊邊就方便啲。你真心唔遮到。咁同埋有啲失落，見我幾個咁。要講女權過咪係啊！頭先坐喺度都唔覺，你知一企身我都覺得你好似冇用過。咁樣講女生過咪，我哋都呢啲架啦，俾我放喺嗰度。唔係佢意思係收咁耐啊，你就嚟睇。唔該你。超超嘅。實體嚟。呢個幾多錢啊？幾多錢？10。我攞紙巾啊！我有紙巾，我都有紙巾。咁快就要出啦！呢啲要一切做成面都係啊！咁所以你食完先整啊嘛？唔得，咁食邊飯？係咯，咪食咩嚟？喂，食飯咁樣好想食10蚊仲一啖喺下面。好似小朋友。唔係話可以攞。Start na. Wait lang mga ma'am. Ilan na ba viewers natin? Paki-share naman, please. Magparami pa tayo. Thank you. Baka may mga 50-50 stars kayo dyan, mga moms. Becky ni May. Palambing naman eh. Sige na. Yan na. Oh my God. Yan na. Little Mermaid. 疫情之後生嘅咪咯，你今年都明咩？咪就我上年嚟嘅一次都未有。喺澳洲嘅之後，拜拜。我上次同你講嘅就係呢個咯。哦，唔係好似煙花加多咗，煙花好似多咗。哦，唔係喎，因為而家有火焰，可能又燒翻啦。佢比上好好睇。自從買咗年花之後，我都冇諗住佢呢個手機影咁大。佢都好欣賞。咁又唔係㗎。影張相今日慶祝年花第一日。我年單喺我度啊！要攞出嚟而家好年。因為之前嗰件事之後就唔敢食。邊件事啊？我想知咩事啊？唔係氹仔，我話老婆啊，死咗㗎嘛？要氹仔老婆死咗，佢咩天咩話？我菜天婆啊，係啊，咁食雞又唔係咁使睇。係啊，咪嗰種寵物就會係發大嘅，我梗係唔係因為所以跟住就死之前買咗，係啊，即係好多年㗎啦。唔係，因為佢又話煮人頭嘅時候，你就會諗，跟住你再諗翻佢咯，係啊。Ang tagal niya, naiinip na rin ako mga moms. Sorry. Diyan muna kayo. No, it's okay. It's okay.
咪去現飲嗰個都有。他們未聽啊。現飲嗰個咪上過，不過你要排長龍先。佢幾個月都未，即係2月上嘅，都未受。因為做啲物資做低。喂，又揾咗咁耐嘅，揾到啊！係啦，但係要兩出揾得下嘅，揾係啊，好似係啊，俾好多錢砌咗出嚟。但係揾到Huwag muna kayong aalis. May tumunog na naman. 最有嚿嘢咯，最重要嘅嗰頭係有 DNA 咯，其實Magdalena Marfil yan. 呢就係飲到嗰煲湯咯，就係專係湯。唔係啊，廣州都有產。一樣㗎嘛，唔係同一班。跟住嗰個名，即係唔好好食。即係呢樣嘢係 friend 但係難冇得好難做嘅位一樣咯。咁唔一樣。係呢個點可以揀？點可以揀難做？佢嘅同氣酸啊，都唔難，先難過嚟。哦，咁你想食個，咁你咪聽日食咯。西九龍啦，得啦。唔係，即係意思話，如果急得滯嘅，我一次都試過，因為好多餐廳都未開。跟住我心諗是但，你要唔要綁住你隻腳啊？你隻腳，不過而家可能冇咁。OK 啊。Ma'am Rebecca Lonsiras. 即係而家冇咁凍咧，大家攬開啊！啲人擋下風，咁你有翻喺佢嗰個袋入邊咧，袋嚟嘅。咪啲係咯，男人冇攬酸因為食米粉嘅。米粉？米線。米線。咁你有冇食過常汁米粉？常汁米粉係長南啊！有湖南嘅一個地方嘅一個米線，佢唔係中意食米線，係中意食淡仔，你明唔明啊？係啊，唔係因為係最緊要係湖南，真係必須要跳酸㗎嘛。就係嗰個牙椒啊嘛，我唔知啊。佢哋嘅湯係唔會有紅色嘅，但係因為我係叫嗰啲極少辣嗰啲嘅 BB， 係 BB 辣嘅話定係少常。但我係真係唔係因為佢係嗰個。Maraming tao mga mamshe. Puno po, pati din sa likod ko. Hi, Rene Rebias ng Abu Dhabi. Hello, shout out to you. 我話俾你聽，而家已經好好啊，落雨嗰陣 Malapit na. Konting hintay na lang mga mamshe. 係咧，你要知道我係點入嚟。我咪話唔該謝謝你係入嚟咯。咁我唔係揾佢哋食都唔係咁好食。係啊，因為成日都賣得好好食㗎。我知，我想將你呢個茶汁放係買佢啊！你要咩神仙㗎？我有啊！ Iba na naman siya. 自己唔乾淨嘅。
少人最貴啊！你咪250蚊美金一晚先，250蚊一位喎，係啊，一位喎。佢入邊係嗰啲一張張台好似有深濃樹，係啊，但係都係美國，唔係新加坡，唔係都係美國，好似跟住就係又喺加勒比海屌佢哋去嘅墨西哥。哦，係啊，要去嗰個咩啊？你需要上係啊，唔係啊，有唔係話下年可能有新加坡嘛？都未發布嘅消息都好信啦。係咩？咪啲好似啲而家啲資本係嘛？未發出嚟嘅放飛嘅消息，我哋唔信㗎啦。墨西哥係因為嗰個咩啊？咩嗰個動畫片入邊？唔係啦，就係美國近啫嘛，呢個係啊，係因為嗰個動畫片入邊嘅嗰個靈魂May sell. 即係嗰個 Ano kami magkakaintindihan? 即係有骷髏骨。唔係個問題，唔關事啊！美國同嗰個唔係佢係國咩啊？佢係講 Spanish 㗎嘛？佢係墨西哥，梗係唔關事啦！呢啲遊戲全部都係同卡通之前就有㗎啦。係咩？純粹就係美國嘅地理位置就係去咗嗰幾個熱帶地方咯。咁你唔好兜佢南邊。但係我睇咗因為我專門有收藏一個就係講佢哋7部船，跟住之後咧佢入邊嘅主題都唔一樣。15 minutes pa daw mga moms. Kapit. Kayo bibita. 就係佢個靈感就係嗰個表入個人係會像㗎咋，你諗啦。跟住我佢講啲船咧，大概咧佢哋個所謂嘅主題咧，就係嗰個坡一入去嗰個大堂個形態。咁而家最新即係唔係最新，但係 Sana huwag siyang mabitin mamaya yung battery ko. 邊嚟嘅？咁佢個坡咧就係嗰個公主嘅跳舞嘅對咁樣。睇佢有唔同乜嘅主題。如果但係我覺得7部船對於我嚟講，即係美就可能得啲啦。其一入去嗰時咧，係咁我見到屌個王子好肉酸。唔得，我唔會中意。即係咧有嗰啲咧，即係我哋㗎嘛。我要佢又唔係真係完全要咧一 Julie 咁嗰啲，大家嘅。但係因為佢借嘅地方係新，我哋講咧 Rich，所以下年上去呢個。唔係下年，而家已經有最新嘅。係啊，一個最新嘅就話。但係因為個問題係最快嘅就係唔係新加坡好係一個謠言嚟嘅，一個最新已經出咗落咗水嘅，佢都仲係喺加勒比海嗰條線。亦都喺美國出嚟，係咪一共7年？我加埋最新嘅嗰個係咪都係7？但係個問題咧，喺呢船之前，喺上年嗰隻新船之前嗰啲船咧係冇 WiFi 啊！即係佢嗰啲 WiFi 係貴到嗰啲100蚊得咩60個，俾一個船。所以我想知道一個船要幾多錢啊？一個人。Hi, Ma'am Jocelyn Balbin. I'm here in Hong Kong now. Tomorrow, 8 a.m. in Tamar Park, I will be meeting with some of other Filipinos. 咁係幾係有咯，咁樣，但係所以我唔敢再投救俾救呢啲係唔會，但係呢啲照相就係咁，即係你會咁你係。Ah, Beauty and the Beast. 有啊，呢次試咯。咁佢係因為最溫哥華都有嘅，溫哥華都有，溫哥華都有晒啲有咩歌名仲有哇！佢咩意思啊Oh my God, tumaambo na naman. 梗係啦，本身醜仔咩？唔係係女都要打靚仔嘅。喺個罩入邊都有揾到。咦嘢？咁係一個重新100係幾多？一位啊2-3千蚊，大3隻就下講緊。澳洲嗰啲係幾1萬蚊，1萬蚊價錢一位啊！買唔係1萬，sorry，買幾蚊美金一位去歐洲10幾人嗰啲，仲未計。你可以匯翻人民幣俾我聽啊！1萬蚊個7萬，哦，一個人10幾人，但係咁你計10幾人酒店其實係嘅。咁如果係咁我諗，佢係抵嘅。如果你去歐洲10幾人酒店咧，至少歐洲酒店就係啦，好貴，而且又但係睇下你係做乜咯。如果你有呢個錢，你會係想去南極啊？死都唔想南極，咪又係冇信號。有啊，係人哋嗰個南極潮什麼嗰個係有信號㗎，人哋嗰個船入邊。哇！嗰啲船好差，可能遊輪咧唔好坐小絕對係迪士尼嘅。哎呦！哇！即係除非你中意做船啦，如果唔係就一定係迪士尼。但係人哋嗰部船一年只有2次嘅啫喎。
整有即係好似嗰啲迪士尼呢啲達利咁，我都中意。哦，係啊，係好搞笑，有陣一齊睇冰咁樣，好搞笑。喺一度，唔係啊，就係有一個，哇！你睇下幾近，我哋可以睇到一個。Don't skip the ads, mga moms. 你仲有機會開車？ Ang sakit ng binti ko eh. Kanina pa ako nakatayo dito. 哇！有一次有一個女嘅喺我隔離，跟住之後搞到嗰啲水係咁滴落嚟。你唔開咗冇咩？你開咗全部吞。所以我咪係咁樣同佢，唔係啊！所以我係咁同佢搭好分咯，你同佢啊，大家好似係啊，係啊，10分鐘之後，奇妙夢想城堡將被賦予新生命，大家一齊為生命喝彩。多謝。我嗰啲水面影咗個頭喺我幫你約咗佢，煙花之後就直接喺嗰度。你是您希望多理智的遊戲。係啊，係嗰個樂趣係在於你要去迪士尼讓夢想成長，將被賦予生命。的大海起點為生命喝彩。謝謝。如果你中意影相嗰啲就唔正。你如果唔係我話我10幾日咁我會想去，我未有錢去10幾日。Minutes more. 10 minutes more. 我都好希望考所謂即係新加坡嘅一啲係啦，咁就會有4、5日咁樣。但係我想到成個都慢慢嘅人識啊，電影嗰邊。中意旅遊嘅人咧就係中意迪士尼，因為佢哋覺得呢個始終好多人唔啱啊。跟住有小朋友嘅人嘅邊係比較美嘅邊啲？因為溫哥華之前我有過嗰啲同事咧，佢哋係每年都要食啲價啦，但係佢哋係中意坐而家跟住冇錢又睇 show，但係嗰啲好無聊，同埋係又識報飛係係啊，但係因為咧對於佢哋嚟講，迪士尼冇得投錢睇卡通。Mga moms, kape. 10 minutes pa daw. Kaloka, ang tagal pa pala nito. Akala ko kanina na nag-ilaw na siya. Yun na yun, start na. 真人唔係即係真人小飛俠嗰套睇都冇啊！舊到有冇我哋以前睇嗰啲？因為可能91年嗰啲嚟嘅嗰啲電影最早係咯，唔係啊！即係你住酒店嗰個，佢都會有得俾你睇。有乜電視機舊嗰啲咧？全部都係，即係嗰種好舊好舊乜都有。但我想問你，嗰間新嘅 OK，就舊嘅真係有啲。Ayan, wala na ulit. May umihi lang yata sa taas sandali. Yung gear na yun nasa likod ko kasi payo ko nga. 舊嗰啲就會有啲似以前舊酒店嗰種咁樣，係污糟嘅，迪士尼一定就唔污糟嘅。但係就係舊嘅咁，係舊咯，係因為舊最緊要點咧？我唔知點解呢件事。我可以挑戰下。得咯，得嘅。Sakit talaga mamising. Nalay na, pati yung likod ko. Pero okay lang. Gusto ko siyang masulit. Bihira ko lang ma-experience yung mga ganito. Kaya okay lang po. Mga moms, malapit na. 7 minutes na lang. Malapit na. Wag mo na kayo umalis. Dito na kayo. Paki-share naman yung live natin, mga moms. 其實之前咪有電影圈咪就係咁咯，即係由一開始慢慢，唔係佢每個景到最深。Wala na, Mar. Irene Andres, hello. 係，跟住佢又會有啲 show 嘅餐廳有 basic 嗰啲包食。Mar, kamusta? Sunduin mo ako mamaya. 但係佢得一間，佢有一間係特別貴，即係可能而家對面有一間意大利餐係要試下100幾蚊一位咁，你食有3-4。Alam, moms, nabawasan na ba tayo? Ilan na lang nanonood? Ang tagal kasi. 我哋講24嚟講係補助號啊，唔係 Tumunog na naman yung relo. 呢個就係呢個就係你舊時呢個就去嗰個係啊，
我有睇㗎，佢已經有個表演，所以其實你應該要睇係 Treasure 定咩 ？Treasure 係今年佢下年開，係啊係啊。你睇嘅係咪第二個啊？佢係呢個係咯，即係你睇呢幾個。呢個以後就買平。即係佢就有唔同嘅主題。但係呢啲真係好舊，未去得。但係呢啲真係好舊啊！睇1998。Baka ako kumain eh. Nagutom ako kasi inaabangan ko nga. 因為佢迪士尼夢想咯。What's that? Oh! 即係你要睇一睇，你要睇一睇。 Sino to? Rapunzel? 係啊。唔係，因為我唔想睇呢個入到變成佢想出嚟。但係我有嗰啲劇，跟住就 Mga moms, 5 minutes na lang. 各位大家好，仲有幾分鐘，我哋將會為大家隆重呈現夜間城堡匯演迪士尼星夢孤影之旅。生命中都充滿住奇妙歷程，每一個章節亦會令大家成就自我邁步向前。今日就讓我哋喺城堡前歡慶呢份得着同埋感動，從銘記並珍惜當下，出奇妙嘅歲月。為咗令大家一齊得更加投入，城堡周圍燈光將會較亮。Hi, Ma'am Crazy Marie. 請你哋留喺 Watching from Wong Tai Si. 回復正常。 Shout out! 生命時光盛典仲有 See you tomorrow, 8 a.m. Tamar Park. 各位晚上好， Samahan niyo ako doon, 我们 please. 将会隆重呈现夜间城堡汇演，迪士尼星梦光影之旅。生命中都充满了奇妙历程，而每一个章节也会令大家成就自我，迈步向前。呢個時候去咯。今天晚上，就让我们在城堡前欢庆这份收获与感动，从而铭记并珍惜当下。 9月奇妙人生，为了大家11月好凍㗎嘛。大地为了安全起见，请你们留在现在。 Gandang gabi, Mitchell Pader. 这一场生命时光盛宴还有几分钟就会开始，谢谢。Good evening, one and all. In just a few minutes, we will proudly Sayang naman, Crazy Marie. 即係就係咪好太陽嘅時候就涼咯，又太陽。 Ang haba ng spill, ha? 北美係就算你6條都係咁樣係啦。 what we do now. 呢啲咪係個白聲嘅隻船啊！啲風海都白嘅嗰啲啊，咁頭啊！ Oh my God. Fully enjoy the light around 上面有間甜品店，跟住除咗風海係點啊？ Please remain where you are until wedding returns to normal. Our celebration of a lifetime, momentous. 都係 travel 嘅，係啊係 travel，係啊，因為佢哋我哋好似淨係得一隻 cruise 遊，我哋 Okay, start na po. Lapit na. 我上次隻 cruise 遊，但係表都好似係， 2 minutes, mga moms. 2 minutes na lang. 係即係嗰啲係咯。 Asa na kayo? Ilan na ba tayo? Ilan na ba ang viewers? Comment down below, ilan na ba? Nabawasan na yata kayo. 好多人，好多輪咁係啊，咁係有輪遊，係因為迪士尼啊嘛，即係你唔知係咪要配合出啲迪士尼嘅精品先？唔需要，唔需要，唔需要，但係你一定有好多restriction 咯，迪士尼就。但係的係嘅，我上次去嗰新嗰個感覺就係好 grand 個頭位，即係有啲似。 Oh, Crazy Maria Bangko. Thank you. Maisel. Nabawasan. Ayun na. This is it. 每日開船嗰時佢就會嗰個煙筒就會飛就放出嚟咯。 Ate V, andiyan ka pa pala. Hello. Thank you, ha. 搭埋迪士尼嘅，跟住成個 pack 係啊，成個正。但係真係要自己講咯，出入咯。 Sana huwag siya mabitin. 28% na naman. 好啊，跟住唔係最多你一年年假好共用一代。咩5日？
會屌好多啦。哦，係啊，但係正常你去佢哋都係3日先，因為都係出差好難。3日就翻唔到出，幾多年啊？咁幾多年先有得食？做到10年，3年去假日，咁都好快啊！係啦，再假1日。係啊，人哋有好多都係1年1日㗎。係咯，所以我哋我而家係要3年假日1日。你嘅啲 Maisel， 我總之係好長，你先可以加到1日，咁最多係幾多？佢咩咁冇？呢個20幾日你 direct flight 嗰啲冇。alam mo kung ano yung pinaka nakakatawa experience ko dito. Yung iba-ibang lingwahe naririnig ko sa paligid ko. Totoo lang. Ang galing lang. 嚟啦！ This is it. Oh. 好靚啊！ Wow. 快啲睇啊！比上海好睇啊！唔係上海啲好唔好睇？ 香港出嘢都有得買。God!
Bell. Peter Pan. Wow! Wow! Ang ganda! Oh, ang galing! Ang ganda! Wow! Oh! Frozen! Incredible! Wow! Wow!
個公主就好靚。係啊，公主係好靚。
This button? 谢谢大家参与这个非常难忘的时刻。在隔离中我们盼望你跟你的挚爱亲朋会继续创造更多你们专属的动人回忆。谢谢，希望大家继续在下面主持的夜里有个愉快的晚上。晚安。Thank you for joining us on this special occasion. As we depart this evening, it is our wish that you and your loved ones continue to create memories in each and every moment. Memories that you cherish together as time moves on. Thank you, and please enjoy the rest of your evening here at Hong Kong Disneyland. You look? Is it okay? Ah, okay. Thanks. You're welcome. 拿去拿主力吧，来一闪跟这个拿包很好，拿一闪。 Ang ganda, ang daming tao, mga moms. Dito sila, oh my God. Ang daming tao. Thank you so much for watching, mga moms. Maraming salamat. Sana nag-enjoy din kayo sa napanood ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you.